Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Al-hadith atau kama qala amma ba'du. Hadratul muhtaramin, seteja para alim, seteja para ulama, lahusu bidzikri salerana semulja eki kak dinto Kiai Wahab, terjukan salerana semulja Al Ustad Syamsul Hadi, terjukan salerana semulja Al Ustad Arif, terjukan seteja para masyayikh, para guru, para ustad, setak ing badan kaula sebut setong persetong asma'ipun ajunan bentak ngurangi rasa hormat dari abdina menggoda ajudan semulja. Seteja para oncengan sepo anom sesami-sami sekek alongku nyam badan pamondut, terjukan ngolmayo onjengan sejuganan badan kaula amulja aki atur kabidan kalaban amuji syukur karena keajunan Allah subhanahu wa ta'ala zat sema agung, terjukan zat sema soce kalaban kersa epon saat malembakin kak dinto badan kaula sarang ajunan sambil rabu sabi mulja bisa apangki engkun alongku ebada acing wana terop kak dinto amarga nyam bateni pamondut, terjukan ngolmai oncengan dari sahibul haja sahibul bait eki kak dinto keluarga besar Bapak Hardiono idadem setong tareka eki kak dinto tasyakuran akikoh se asma'epon Slavina Putri Widianti. Moga-moga potre kak dinto itu dia ke potre se soleha se bisa abek teh dek ka orang sepo dua epon abek teh dek ka negara terjukan agama Islam. Salawat tersalam semoga itu terpakai dek ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sesuci seampun abekta badan kaula sedaja dari alam sepeteng calebutan nuju deka alam seterak tarkataran minasyirki ila tauhid minadh-dhulumati ila nur. Para rabu para onjengan sesami-sami jumamper bangkelian epon badan kaula minangka pangacung tareka pengangkit lampae saat balembangken bekal ngacumagi angkitan tareka sebekal kalampae saat balembangken tareka se kawidan engki kak dinto al iftitah bi ummil Quran sekak lima badan kaula nyoon dek salirana semulja Kiai Wahab terjukan tarika saya kaping 2
engki kadento pamaosan Yasin sekak dima boten kaula nyoon dek salenar sebulja al Ustad Syamsul Hadi kaengkuy bamimpin acara tertarika sekaping telok pamaosan salawat bibahal qiyam sekak dima bekal emaus sareng salerana semulja al Ustad Edo Weldanov sejukenan iringi kalaban pemukulan hadrah Jam'iyatul Hadrah Barakatul Usman Duko Timur Larangan Pamekasan tertarik kakak dinto bekal epoket tor epong kasih kalaban pandua panyampurna sekak dima boten kaula nyoon barokah epon de salerana sebulja Kiai Al Ustad Arif sekak dinto anggitan tareka sebekal kalampai saat balem bangkin de seteja para basyai para guru para ustad seampun kacabisan amanah boten kaula ngatore bekto kalaban tertib terrontot ben dari boten kaula menangka pangajung tareka pangakit lampai saat balem bangkin sanalika ajundan sampai rabu sampai bulja tapangki tendek tonduk sekorang sonduk ajuman okara sekorang akor tunatung kapamator dari ateh sepaling asor nyoona sapora se sobung batas epon wabillahi taufiq ridha wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.